samog videa volio bi da možete posjetiti kanal Dragon Ball Balkan. On snima videe u vezi Dragon Balla, kanal je jako dobar. Uglavnom, tema današnjeg videa. Danas ćemo snimati mojih 5 omiljenih Dragon Ball negativaca. Pa idemo na prvog. Idemo na peto mjesto. Na petom mjestu nalazi se Cell. Evo sad tražim sliku. Eto. Vjerojatno svi već znate Cella. Cell je onaj lik koji je dosta jak i koji je sredio sve borce osim Gohana. Cell je vrlo jak negativac i zato mi se on sviđa. Idemo na idućeg negativca. Na idućem mjestu nalazi se Cooler. Evo sad tražim sliku. Cooler je, uglavnom dok ne nađem sliku, da kažem. Cooler je Freezin brat i zato ima tu neku osobnost kao Frieza. Ja volim Coolera jer ima takvu osobnost nekakvu kao Frieza i zato mi je Cooler dobar. I da, pišite u komentare koji su vaši najdraži likovci. Evo, sad ću otvoriti slika od Coolera. Evo je. Uglavnom, ovo je Cooler. Idemo na idućeg. Uglavnom, idući negativac je Android 13. Android 13 se pojavi u Dragon Ball Z filmu. On je dobar zato što je vrlo jak. I zato je završio na mojoj listi. Evo, ovo mu je slika. Zato je on baš završio na mojoj listi jer je dosta jak. Ok, idemo na idućeg. Idući je Broly. Broly dođe u Dragon Ball Z filmu i Broly je vrlo jak. Ali da kažem, ne onaj Broly koji je tužan, nego već onaj Broly koji ima bijes. Ovaj Broly. Ovaj. A ne ovaj Broly. Ovaj Broly mi se uopće ne sviđa. Eto. I sada mislim da su ovo bili 4, idemo na 5. likovca. Tu je završio. Tu ću vas iznenaditi. Tu vam neću reći, samo ću vam pokazati sliku. Sad ću vam pokazati. Evo. Tu je završio. Evo ga. Frieza. Sad, Frieza mi je najdraži jer on voli ubijati i ubija sve što mu se nađe na putu. Ništa ga ne zaustavlja u njegovim ciljevima i ubija, ali ne sviđa mi se onaj Frieza kada vidi nekoga koji je jači od njega i kada se uplaši. To je bilo to od ovog videa. Nadam se da vam se svidio. Vidimo se u nekom sljedećem klipu. Bok!